Pesawat tabrak milik anggota militer Volodymyr Zelensky baru-baru ini berhasil dideteksi infanteri angkatan bersenjata Rusia. Artileri tak berpemandu Ukraina tersebut diidentifikasi saat sedang mengudara di langit wilayah Kharkov. Seperti yang terlihat dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 18 Maret 2024. Tampak pesawat tempur Mi-8 Rusia menembak jatuh drone infanteri Ukraina dengan rentetan tembakan, di mana setelah menemukan UAV Ukraina tipe pesawat, spesialis tim pendukung tembakan Rusia menembaknya dengan senjata ringan pada ketinggian yang sangat rendah. Atas insiden ini, anggota militer Volodymyr Zelensky kembali dapatkan kerugian baru. Namun hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait dengan insiden ini. Только вернулись с выполнения боевой задачи. В процессе выполнения удара группа вертолетов на Купянском направлении обнаружили неизвестный беспилотник. Идентифицировали его как вражеский по различным признакам. Далее получили команду на открытие огня. Группа огневого поражения сбила его. Далее выполнили противозенитный маневр и ушли на безопасное расстояние. Готовы к дальнейшей работе. Стремимся, чтобы она всегда была успешна. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.